Hello everyone, I'm back at my farm and today I'll harvest vegetables. So let's harvest together. There are lots to harvest. Miyamay Manipur de halakre ko Manipur halarga farm na lakpani adu farm na larga yemu ani vegetable harvest na yam layram ko adu harvest ang minarashi. Look at the amount of green beans. Saan pale? These are still young, so I'll harvest it. Fazadra sila ise. Mathan house abne se wild gine ko. Look at this flower. It's a wild flower, but very beautiful. Wow, nong man ka flower. Nong man ka sat phawre tumai lei do. Hau ba nga oi di ko si sing si. Yengo ko thap tu an phui. Dong rote taw ra ke ko. Tu. Loi ma an phui ne si sing si. Ku thap. Asi hek pasi mau sa maton hek pani ko maton hek ledi miam chong khat lakni batu branches to miam thole ba ko adu hek haudre di wangre lire ni ba ko adu isi to yego pui de hek haudab du de wang la khre tu wa khre du maton hek ledi mu ka branches miam thong la ko mu ka nau thola ki ni ba ko adu mau sa maton thek pani This is chingi pana chao budu ni ko giant colocasia. Oh, look at this. Pale he pan mu budi. Tha zadena. I didn't expect this much of colocasia. 3. Oh. Red color ne buko. It's red color. Wow, look at this. Pan di cha pa phang le ni he kg mo moi re ko se so happy. Look at this. Yai ngang di khajik tane da kang di kang hre ba ko du lebak se kan mai ma le si sing si loin yai ngang
hangam thap sing chawram re to kung siam kung nang re ngarang su yam he ki hangam khra he ki ge yum de pu na ai